Kei te pari o te rua, Te Reo Maori e tū ana I tēnei wā. He ai ki ngā mātanga, hei roto I te whātakau tau e kainamu mai nei, kua tū pāpaku kē Te Reo, kua ngū. Engari tērā etahi tohu o te ora e ahu mai ana I tētahi wāhi, kāre I te paku mohiotia mo tana hāpai I Te Reo. Kāre te kura o King's College I Otahuhu, I te tauawhi I Te Reo Māori anake, engari kua tino tauawhi hoki rātau I ngā tikanga Māori, hei taumata oki ngā mō rātau I tēnei tau tino taumaha. He haka taparahi hei tuku I te mamae. I māturu mai nā roimata o rani nui, ki runai nā whānau o te kāreti o Kini. He tūmomo mahi whakanoa I te kura, pēnei te karakia me te karana. Aha koa tōna rono nui me tōna mana, I tēnei tau I tino tāmaru tia te kāreti o Kini. I te pēpuere I mate a William Thode, te kaumārima noiho te pakeke, I tētahi mai wiwi tino rereke. E toru marama I muri mai, I taka a Michael Treffers, te kaumārima hoki tōna pakeke, I tētahi priti, I te huarahi matua o Tāmaki Makaurau. Kāti ake ko James Webster, te kauma ono te pakeke, I mate I te inu Waipiro. I kaha nui te whakamanawa a ngā whānau o ēnei taitama tāne, ki ngā mahi karakia I te ata nei. The ceremony was particularly poignant for us and for the school. And gathering before dawn at the school gates and participating in this cleansing ceremony, you call it a tākahi, was a very emotional and beautiful experience. Ko te karakia tētahi tauira, kua rereke nā whakaro o te kāreti ki ngā tikana Māori me te reo Māori. Ko te kāreti o Kini te kura tūmataiti tuatahi, kua whakakau te reo Māori, hei kaupapa ako matua, mā ngā tauira tautua iwa, tautua ngā huru hoki. Oh, this is a dream come true for me. I mean, I believe that Te Reo is so important as a New Zealander because it's part of our culture. It's also important if you're looking at career-wise. Today, no matter what career you're looking at, there is a requirement for Māoritanga, and Te Reo and Māoritanga go hand in hand. So let's be part of it. Nā te tumua ki hau ara a Bradley Fernan no Ahitareiria, te kaupapa mo te reo Māori I kōkiri kia u. It was very evident to me from the outset, and even before I'd moved here from Australia, just how important Maori culture is in this country. It is of prime importance in terms of the way that we express things, the way that we acknowledge special events and so on. And it is important and has become increasingly so. Many schools have made Te Reo an option, but King's College has made Te Reo compulsory. Why did you take such a staunch approach? I'm not saying that amongst our community there aren't people who have questioned this decision, but I think there are situations where you simply have to be bold and you have to be prepared to go forward and make a stand on things. And I'm pleased that not only have I not heard anything directly, but there's been nothing come back to me indirectly, which has been critical of this particular step. E whakahihi katoa ana te hāpori o Kini kia Lincoln Savage. Nāna I rewa ai, I whai mana ai hoki te hōtaka reo Māori hau a te kāreti. I think the other key factor was an increasing number of Maori students at King's College, with a couple of scholarship schemes in progress which brought Maori students into the college. We were very keen to look after them and acknowledge that particular aspect of our society. Tapa hia, kakairiki, e whero, ka pai, tapu whainga,
kia piki ake I tō tātou reo, ke arangona tō tātou reo I roto I tēnei kura. Mā te iwi, hei painga mā tātou katoa, koina taku kaha I tēnei wā. E are I te mea he taumaha, mena e mātaki ana te iwi ki ahau, e hara tērā I taku taumaha. Taku taumaha ke, ko te hiki I ēnei. Kei nā tataurana e 5 ōrau naiho o nā tauira I konei, he Māori. He āhua pērā hoki te rahi o nā tauira no nā mautere. E ai ki te kāreti, ahakoa te iti o aua nama, ko te manako ka tipu. He tino rawe tēnei, ngā me he tino he rahi te ngā mea ki te mahi, pērā ki te pāngarau, tēnei akonga, me te pūtaiao, me te mahi kapaka. Te mea, mua hau I hara mai te kura Māori o ngā tapu ai. I whakaaro au kaore au ki te whakaoko Te Reo Māori ki konei, engari mā tā savage, ka mahi tino paira watu. Nā ke te pēhea o hoa Pākehā ki tērā kaupapa, kei te kainākau anō rātou ki te reo? E hari ko rātou ngā tama iti, ai ngā tautuatahi I roto I te kura ai, tino tuturu rātou e pāna ki te reo Māori. We are a high fee school, and people do need to have a certain capacity to be able to come here unless they're in the fortunate position of winning a scholarship. We're aiming to have a student society which is broadly reflective of New Zealand society overall, and that is something which is quite important to us. But we've been around for well over 100 years. We are a private school, we're an Anglican school, and our spiritual life is very important to us as well. Ara te koro o tāu mātua tūpuna. Ko te reo, te waka wairua o tātou mātua tūpuna e rere nei I te rā nei. E kore rawa te reo rā e peke mai roto I te tangata ki mai. E kōrero, kāho, mā te kura e whakatoa. Atu I te rā nei, kua mōhi o koe, ko mōhi a hau, ka reo ake te reo o roto kingi I tēnei wā. Ake tonu atu. Tērā pea nā te wā I tohu kia pupu mai tēnei kaupapa, I te wā e arotake hiana tō tātou reo ranatira. Ko te pātaia te waihoro Shortland, he pēhea nei te hohunu o te whakaaro o te kāreti ki te reo Māori. Ko pakarui a tātou tētahi anō ngā pātū o te ao Pākehā. He mea nui tērā mo te reo, me ona tikanga. E hara I te mea, e tūturi ai te ao Māori ki ana turi ka whakawhetai ai ki te rungarawa, engari, ko rātou me tūturi ka whakawhetai ai ki te atua nā te aha, nā te mea ko whiwhi rātou I te reo o te atua. Aha koa kei te ki etahi o nā tohuna o te reo Māori, kāre rātou te tino whakapono ki tēnei kaupapa e kawea nei e te kāreti o kīni. Kei te ki anō etahi paia ki te iti kore, I te kore rawa atu. We would not tell others what they should or should not be doing, but we're very happy that it's been successful for us, and if that then serves to be a model or even inspiration for others, then we'd be very pleased. I pātai atu mātou ki te tāhuhu o te mātauranga, mena rā nei he kura Pākehā anō kei wahora e whakaū ana I te reo Māori, hei kaupapa me mātua ako e ngā tauira. Engari hei tā rātou, kāre I a rātou ngā tatauranga hei whakautu I taua pātai.